Družimo se još kratko, ali su sa mnom u društvu i moji treći gosti za danas. Sa mnom je Muhamed Fišović, trener atletike, Ajla Reizbegović, atletičarka i Neira Kadić, čini mi se najmlađa atletičarka u Bosni i Hercegovini. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, ja se nadam da se nećete ljudski, ja moram početi razgovarati prvo sa Neirom. Neira, dobar dan i dobro mi došla. Dobar dan. Reci, koliko imaš godina? 6. 6. I ne stidiš se ovako uživo pričati? Ne stidiš. Ajde mi sad reci, zbog čega si ti izabrala baš atletiku, da treniraš od svih sportova? Ne znam. Ne znaš, šta ti se najviše sviđa? Druženje. Jel ti možda se sviđa kako tvoj trener radi s tobom, kako imaš puno drugova i drugarica tamo? Da. Evo, Muhamede, na samom početku ćemo kratko predstaviti vaš atletski klub. On nekako ima posebnu priču. Evo i prije samog gostovanja, s obzirom na to da ste vi sa nama već nekih 20 minuta, si mi rekao da je to sve počelo onako malo skromno, a sada se već može pričati dosta o onome što vi radite. Pa da, baš tako. Ja bi se ispočetka vam rekao da sam ja na 10 godina trenirao aktivnu atletiku, znači aktivni član bio reprezentativac Bosne i Hercegovine, znači prošao sam sve kategorije. Da bi nakon toga, znači ja stao sa svojom karijerom i onda sam otišao vani gdje sam se vratio i ljudi iz atletskog kluba Sarajevo su me ponudili su da ja radim u jednoj od škola u Hadžićima, znači gdje su Vahida Košć i Fadila Miša, gdje su stvarno, znači ponudili mi tu ulogu i ja mislim da na najbolji način njima zahvaljujem se, to jest da pokazujemo kroz ove naše najbolje rezultate. Da, evo Ajla, reci mi, od kada si ti baviš atletikom i zašto si izabrala baš atletiku? Pa evo, u školu je trener došao i počeo sa sekcijom i čekao sam što da ne probam, da vidim kako mi ide i sve. I onda su počeli treninzi, trener kada je osnovao klub, vidjela da mi ide, da sam uspješna i nastavila redovno trenirati. Da, evo atletika je nekako osnova svih drugih sportova. Čini mi se da nijedan sport ne može se zapravo ni trenirati ni biti uspješan u njemu ako nekako sportisti nisu dobri u tom dijelu u atletici. Pa baš tako, ja bih odmah rekao da je atletika jedan stvarno, hajmo reći, trenutno najljepši sport, zato što možemo da imamo, znači sve vrste uzrasta, znači onda krenemo recimo od sve sportove promovišimo kroz atletiku. Naravno da bi bio dobar fudbaler i rukometaš i sve ostali sportovi, on mora proći kroz atletske, znači aktivnosti, gdje naravno mi kao atletika, kraljica sportova, imamo tu čast da u stvari mi odmah krenemo od početka s tim raditi. Da, evo, ja vidim da vi imate jako mlade članove. Evo Neira, ti imaš samo 6 godina, rekla si mi da ti se najviše sviđa to što imaš tamo puno drugova i drugarica. Jesi li ti već učestvovala na nekom takmičenju? Je li ti naporno trčati stalno? Nije, uživaš u tome. Jesi li učestvovala na nekom takmičenju? Jesam. Jesi li osvojila neku nagradu? Jesam. 3. mjesto. 3. mjesto, pa svaka čast. Evo, zaista je lijepo čuti da ovako male djevojčice zapravo mogu biti u vašem klubu. Čini mi se da ste jedan od rijetkih klubova koji imaju ovako uzrast od 6 godina. Pa jeste, vidite, mi imamo i aktivne članove, znači već profesionalne, dok recimo sve počne od škole. Znači škola je, znači atletska škola, znači radi mi u atletskoj školi imamo na području Sarajeva imamo više od 150 početnika, gdje naravno od toga neki se opredjeljuju za neki drugi sport ili nešto slično, ali u suštini oni postanu aktivni članovi atletskog kluba Sarajeva, jer ja ću vam odmah reći da smo mi ove sezone, meni je isto istakao prije svega, znači da se zahvalim vašoj televiziji nadam se i dalje saradnji i istakao bi da smo medijski ne baš popraćeni i zato da recimo ovom prilikom apelujem da se dođe na stadion, da se kad se može pisati o nekim europskim klubovima koji, hajmo reći, nismo nešto vezani za njih, zašto mi ne bi da dođe neki medijski, neki taj portal i da nam malo napravi neku pozitivnu atmosferu, jer toga vjerujte mi puno ima i tako da, znači zahvaljujem se vašoj Face televiziji koja je, ako Bog da, nadam se, dobro saradnji uz nas i tako da stvarno hvala vam svima. Da.
Evo Ajla, ti si mi rekla da si zapravo sasvim slučajno počela da se baviš atletikom, da si to vremenom zavoljela. Evo reci mi, na kojim takmičenjima ti do sada učestvovala, kakve si to nagrade osvajala, s obzirom na to da evo imaš uspješnog trenera, imaš od koga i naučiti? Jeste, pa bilo je državni prvenstava, miting u drugim državama, pa državna sam prvakinja i sada u Srbiji je bilo takmičenje u Sremskoj Mitrovici gdje sam 60 metara nezvanično još državni rekord oborila sa 7,83 i drugo mjesto na 300 metara. Da, pa evo ti imaš tako velike rezultate, tako stidljivo pričaš o njima, to je zaista žalostno da se onda ovakvi talenti ne promoviraju. Ja bih isto istakao da smo mi ove sezone imali samo 20 državnih takmičenja, to jeste od početnika, znači recimo Cicibana, pionira, mlađih juniora, mlađih seniora i seniora kao prvi tim A tim. I uz to naravno imali smo stvarno dosta evropskih mitinga, krenuvši od naše Jugoslavije, recimo u Srbiji smo imali stvarno puno, gdje smo sad u 16. imali u Sremskoj Mitrovici vrlo zapažen miting, znači nismo imali nešto u planu da ćemo otići na to takmičenje, međutim ukazala nam se prilika uz veliku podršku atletskog kluba Sarajevo, ljudi iz uprave, na čelu isto sa Lahidom Kozić koja je stvarno uz maksimalan rad, znači omogućila nama da odemo na to takmičenje gdje smo mi, hvala Bogu, opet kažem, uz dosta medalja došli i obrazovali. Onaj obraz smo osvijetlili tamo i gdje su ljudi stvarno na najbolji način su nas prihvatili iz Sarajevo, atletski klub Sarajevo, da, i atletski klub Sarajevo ima stvarno dosta reprezentativaca Bosne i Hercegovine, Keniša Dajlije, koji sam ja ove godine imao priliku da, jer sam dobio tu ulogu da idem u Konju, gdje su bile dječje igre, gdje je naša reprezentacija nastupila i stvarno mi je čast i zadovoljstvo za takav neki kratak period da su mi ponudili tu funkciju. Da, koliko je zapravo atletika popularan sport u Bosni i Hercegovini? Pa vidite, atletika nije popularan sport, nažalost, opet kažem, ali kažem, ukoliko se medijski nešto poradi na tome, mislim da puno se toga može napraviti. Da. Evo Nera, šta se tebi najviše sviđa? Da li te je strah možda kad vidiš puno djevojčica i dječaka sa tobom? Da li si ti onako spremna da ćeš ti osvojiti tu nagradu ili te ipak malo strah? Imaš li tremu na takmičenju? Nemaš? Ne bojiš se konkurencije? Ne bojim. A zašto bi ti preporučila svim ostalim djevojčicama da se pridruže tvom atletskom klubu? Ne znam. Možda zato što imate dobrog trenera, možda zato što često putujete? Da. Da. Evo, Ajla, reci mi, šta je nekako tebi motiv na svim tim takmičenjima? Evo, ti si jako uspješna i za sebi imaš dosta medalja i osvojenih na takmičenjima raznoraznih, pa šta je nekako tebi motivacija kada dođeš, kada imaš jaku konkurenciju pored sebe? Pa uvijek vjerujem u sebe i u svog trenera da možemo ostvariti taj rezultat, jer što da ne, svako vjeruje u sebe da može osvojiti prvo mjesto na svakom takmičenju, pošto ne i mi. Da. Da li imaš neke uzore kada je u pitanju atletika? Trener je moj. Trener. Evo, ovo je zaista lijepo čuti da ste i vi uzor svojim članovima. Pretpostavljam da i vi pokušavate onda prenijeti to svoje znanje na njih i dati im dodatni motiv da budu. Pošto su oni stvarno mlađi, ja dok sam bio stvarno aktivni član, kad kreneš samo u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kada uđeš, mislim da je jedan veliki uspjeh, s tim da sam ja putovao svaki dan po 4 do 5 sati, jer ja živim recimo u Pazariću, općina Hadžići, kojim sam prilikom zahvaljujem, što su isto uz nas konstantno. I tako da je stvarno, i kada do mi sad na neka takmičenja, oni vide da mene ljudi u stvari cijene, mimo što ja sad radim ovaj posao. Znači, cijene me ljudi jer sam ja ipak bio u reprezentaciji Bosne, jer sam išao na razna evropska takmičenja, kup šampiona i stvarno meni je čast zadovoljstvo kad neko kaže da sam ja uzeo u stvari tako nešto kao što su recimo oni, mlada ekipa i drago. Da, kakav je osjećaj biti u reprezentaciji? Pa vidite, osjećaj je stvarno ekstra. Ja sam znao i osvojiti medalju za reprezentaciju gdje naravno tad dođe himna Bosne i Hercegovine i taj osjećaj je nešto fenomenalno i mislim da se to ne može baš opisati riječima, ali jednostavno da kaže da sama suza krene na lice, mislim da je to dovoljna opis.
svega. Da. Evo, kakvi su vaši planovi za dalje? Da li ima neka takmičenja na koja ćete uskoro ići? Ajla, na koji način se ti pripremaš za ta naredna takmičenja? Pošto mi radimo, ja ću isto okrenuti od, znači mi zbog daljine, Atletski klub Sarajevo se nalazi na Košavu, mi radimo na području opštine Hadžice na jednom terenu gdje imamo recimo jedan poligon gdje radimo šprint i ostalo, imamo recimo jame za skok u zad i odmah ću krenuti od toga da mi hvala Bogu ove godine stvarno ima puno takmičenja, eto ja mislim da nisam još napravio rezumije toga, znači završena je polusezona, mislim da sam već osvojio preko, hajmo reći i 50 medalja, što je stvarno veliki uspjeh i tako da samo se dovezujemo, znači kao neki lanac od nekih takmičenja, da li je državnog karaktera, da li je s reprezentacijom, da li je europskog karaktera i tako da se samo dovezujemo, a s tim da radimo konstantno, znači svako drugi dan imamo trening je tu u funkciji po 2 do 3 sata i tako da stvarno vrijedni ste, trudite se, da. Ajla, na koji način si ti pripremaš za svega? Pa redovnim treningima, motivacijom, ne znam. Ne samo treningima, treba se i psihički spremati za takmičenje, da se sve podnese, na primjer put, daljina, ne znam. Da, ti slušaš savjete svog trenera? Da. Da. Nemaš nam ti nešto reći za kraj? Nemaš ništa. Ja bih vam sada zahvalila za vaše izdvojeno vrijeme, što ste bili gosti iz televizije, što ste predstavili vaš atletski klub i sve aktivnosti koje imate. I evo, ja ću vas na kraju zamoliti da pozovete sve zainteresirane da vam se priključi, s obzirom na to da ste vi atletski klub koji zaista osvaja zapažene rezultate. Pa ja konstantno po medijima, stvarno, ja sam zadovoljan sa svojim ekipom i uvijek dolaze novi članovi i stvarno sam zadovoljan s tim, ali ovom prilikom isto apelujem što da ne da roditelji koji njihova djeca ništa ne treniraju, što da ne da dođu u atletiku, da vide oni stvar šta je atletika, se upoznaju s time, da rade, da je djeca na nekom pravom putu, što bi rekli. Mislim da je to ogroman rezultat, prije svega to je nekad, mislim da po mom mišljenju da je to veće blago od zlatne medalje neke veće, tako da mislim da roditelji moraju malo više poraditi po tom pitanju, ne bilo atletika, znači bilo koji sport da se djece uključi, da trenira, ako Bog da dođe do reprezentacije, što da ne i na neka velika takmičenja. S time da ja ovom prilikom iskorištavam da poželim sreću, znači ja neću zbog svojih nekih razloga ne mogu da stignem. Ekipa 26. putuje u Srbiji na Sremskom Mitroviću, znači mlađi juniorski miting gdje će naših 8 dovoljnih šampiona. Prvi put da nije neki preko 20 jer imamo posle toga neko ljetovanje na Boračkom gdje i obilježavanje na Igmanu neke manifestacije gdje smo puno stvarno poznali, pa smo malo napravili neki taj rezime svega i podijelili smo znači ekipe, da jedni idu u Srbiji, da jedni idu na Boračko, da jedni idu na... Da pokrijete sva dešava. Da pokrijemo, da smo svugdje aktivni, što je stvarno, znači poželim sreću, tu će biti isto Lajda Koć, trenerica i direktorica kluba koja će biti tu s njima i ako bude dobiti dalje. Da, ja se isto nadam i nadam se da se vidimo nakon tog takmičenja kada ćete nam donijeti medalju u studiju, kako bi naši gledalci vidjeli šta ste to vi osvajali. Eto, dragi gledalci, čuli ste šta su rekli moji treći gosti za danas. Ja se nadam da ćete se svi vi priključiti atletici, da ćete odabrati neku disciplinu samo za vas i vaše dijete i da ćete svakako pratiti aktivnosti Atletskog kluba Sarajevo. Mi u nastavku gledamo marketing, a onda se ponovo vraćamo u studio Ljetnih parti.